Komisi Bentaban Rakhi yak jingdap Sanpos namlani ka Golden Jubilee jonga seng jongki driver banyak li sarkar ka Meghalaya Government Drivers Welfare Association merin ka singi ka hen rutarik unaitung arajar arpusaw la pelang je ka jal kai football haprang ki driver bat ki pasta jangke KJP Sinat Semni yak ni ka jila kai parlang ani ka friendly match la pelang apa Madan He Stadium ka badan apa Malai Put Muri haswa basang ka jingla kai la pelang ru yak jelang ka balengkan ka balayo jingkran nakalang kasang jogi driver berkamju nakalang ki pastor da Reverend WC Khangwer rengkat ka jadalang ru pastor Arab sang hakan ka jingla kai ki pastor ki la job ki driver da nru ko lasan Setelah dapat menginjau menyedak kaki buruk dan yang dibagi lah betul ya Allah dah jadi kuat jadi kedua dibagi lagi Reverend Abi Marpuna bagi orang punya peluang ini jedakan dia nama air mengayo ban jedakai ru kan nak kalian ke sentul body sini dia kalau opening ini jedakai bagi orang his bentar kan dikasih senam bagi lagi kalau ada closing juga dia mau jual tarik Desember tak sudah bila banyo ika opening match tu bagi chief secretary jungi orang bisa di malam dah bring di between jungi ni Islam dan bon program ni nanti tentang yo ada bentar bandeka nanti dah belajarkan dalam segi program kami yang itu punya dia kata ni stupa nak kalian dah central body ini Catholic Islam ngala travel baru kena gawe ke North East tetila bersutu ke jingim ke jonga kadang bet bad itai banyak kata kali mo kombolong mo pi tiga jing duai ke jing kentu jungi kene kepo kalau mo piru pila ban yo kene kepo ban pendap ya kene ke duty ke jong pi lambat ki officer ki jong pi bat kanu ke department kowe na ki benta ki bangasai ong borobor ya ki drivers ki banyak kali ke kepo dengan saya sorap sangidon ha kanu ke jaka ke bangalai kalau don em ke jaga ke bagi bu yang ah tenrengang oh iki ai swa ke jaga tia iki driver ke jing yo tia hak ba pidon la sai ke ski ke jing lai saya ke ke kongsan tampi ru punya menjul buat nga dia nama kata ni tuai pi abang alek hak keno ke jaga em keleng abang bu yang ke jaga mo ngong pechua driver jonga yo nang jaga tia ke biang moi tanga sko beri tu pi nak experience Baik. Okey. Pilih nombor tau. Pilih nombor.